ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Rengkat ke jingkemen ke bakrau ka Pynchai village organization kala Rakhe ya ke jingdap Snem pura jong ke jingyai lenti ban ai ke jing syakri na ke benta ka imlang ke salang hapo ka snong narang ya ke program bakerpang ka bala ipo ipieng bat syongkun syongsbai la penlong ha ke singsa jan ka arpulai terik urisau arajar arpuwei hasnong narang ribhoi district Lapan sengainya kini kejing Rakhe do uba Meral Bonds MLA ke Nongpo constituency Kumukongsan. Ha kejing don langru uba Balajit Rani MDC ke Nongpo constituency. Uba Pan Joel Kong Malay rangba snong ke Narang ka Kong Iba Pira Marbo President jong ke village organization nalor kiwe kinong yalam bat ki officer jong ki tenat sorkar. Kat baka kong iba pira marbo kum ka president kala paria halor ki matrekam jongani ka village organization hakaban ai jing syakri ya ki nong shong snong baru banietre lang bat ki bor peniat snong kamtam ban petlem halor ka khoj ka suba ka jing penbit penbiang ya ki telong umbam umdi baru ban petngor ya ki jing sniu ki bala ban kta ya ka shong suk shong shngan hagani ka snong narang Ukongsan uba Meral Bonds ula ai kublai ke bakerpang ya borok ginongkit kam jong village organization halor ke jing trei sitam borok Snem na do pala thau ya ka hagaban ai ke jing syakri hapo ke snong ka thau kamtam ha ke jing ya khun ya ka klam COVID-19 hagaba ula kedo badai lengba ke jing ya trei lang jong ki self help group hapo ka ni ke village organization balala ban wanra shipun ki jing kala hapo ka ni ke snong Ka Pynchai ka kudup ru ya ki prateli ki self-help group jong snong narang. Hagane ke jing Rakhe la sakhiru ya ke jing ot yau ki kum kadak ke jing Rakhe ya ke jing dap Snem bat la penphu penpheng ru ya kane ke program da ki jing ruai bat jing syat rai lengba ki longkeme na kane ke village organization. Kerpang pada kalian ke jupi kita Rakhe ya kane ka jing dap Snem jong ka village organization ke jupi. Kumbala bersutu kidon kumba prateli ki village ki SAG ki self help group ki bala pelong ya kenika village organization. Hagi ni gisngi ngidap lagi sokemen ban I ba ki longkmi ki badan hagi snong ba pher ka keduk ya ki bala san kumjuru ya ki badan samlang. Ya ka bensim ke jingi teli ban seng ya ki SAG naga benta ban penlong hapo kawi jongga ki benta trikam kum ka syatri hapo jongga village organization ipen pau jing sumu ya ki officer ki badon burom ki ba pet ki ba kwi ya ke NRLM hapo ka jela hapo ka district ba hapo ka umlingsin arti blok betul kene ke scheme ke project National Rural Livelihood Mission ke bagi khot NRLM jong ke sorkar pedeng kabai kerpang ki jingeram na ke benta ki SAG apo kisnong bagi thau gi dungi ban pen kupor ban ai jingerap ban pen ilinti ya ki longkmi apo kisnong gi dungi isro ban ai kuble ya I kong early but I ba Johnny ki badan mo ke po kila ji kendu ina ke po sa ke po bat ki dan ke benta ke bakrau Penrung haman lagi snong hapo kenika umlingsin ardi blok koi gitu. Ban pendat ilagi dongi kamram ban yalam ban pensufu ban ai ke awareness befer ya ke SG ke baladan pa. Ban betil lenti ban batai ya kini gelat jengerap ki baki gile beliau. Ardi ngai lenti di dong pi ha kini Snem ki balalik no. Nangi scam hilayo sibun gi di kontoi lembah jongki bat bakilayo ban batai ye ni lembah jo bisnat trikam befer ki aktif women ki kader di beti bidan apo village organization kwa ban sud haki jingmut ki jing perkhat ki jingi hakabede bet kisah tentu ki self help group ka jing thung ki self help group kam dei ke betamai agane ka dong ba ka khan ki jingi kiladan shibun ki self help group ki bala seng Kiladan shibun ki self help group ki badang yaine kiladan shibun ki self help group ki baladu no kiladan shibun ki daw ladangin wat
Ika daw ka wala penlong ba kin pat kin pra. Kin jalan tina sitempo. Kala bandi ke jing bong stu jeng mut. Kala bandi ke jing duk ke jing kerdu. Kala ke jing de ke bom don gilat jing arab. Kiran sibun gidaw hagi por gi belajar. Dengi sokemen manitu gidan sibun ke SAG bagi cooperative societies. Ki belayang halai jong ki kejan. Ban kersan dalade yalade agane gedong ba khan di. Nalor ki self help group ki don group ki cooperative society ki jiyo geding era lembaga department of the corporation. Kala bende ke bari jingri, kala bende ke batung jingtung, kala bende ke khai ke pateng, kala bende ban seng ke dukan, kala bende ban thit ki kali ki auto ki kali kamai bat tumtar. Misal tenar bani bagi dan sibun ki seng ki bakung kini ki bala long priu bagi bala yang halaki jong ki kejan. Kejuk ke pemansua kalaya dahan ki babun ki SAG ki hapat kersan halade. Kim dadon than kini gilat jingrap kumba ki don mentah lembah jong kade ke skim NRLM. Kabapun kemen ingi mentah kalong. Balembah jong kini ki projek kini ki skim. Kini gilat jingrap pilawan hal ki jingkang ki jungi adu di snong di dong di. Di dong tre lembah ke NRLM ki rawan ki snong. Ban pun sungtu ban batai ki resengi ki SAG ba pinio igini ki jing mentoi kita ki. Nalor gitu di startup fund ke bagi kelayo suki dan gini yalam jom gini gedong yalam kan salah banyo di kui di gini arab di bagi kan sabatai kamhai di kapan long gajing mentoy nak mentai jom ki kam ya kajimut ke dipekak kepada Pynchai ni dom kam ban hikai lebih ba niat siaprang kakum kene kejuk ke mentah de kini ki have di bare baik ia kan uksa jong kini ki long kami ki break kami ikwa ki jong ki ba pinala ya kaman ya chaprang lah kan ko ka kam kajing pule ka puthi bat punjuru ban penlong yalade ubatep ya ka kor ka puro Kasi kalau kapsis Snem Pynchai kajing ya lenti jongi hakajing ya lenti jongi hakani kapsis Snem ni layo ban pom saka way group ban matang la don patuli group habring kini kijing kedu gimang kendu hakini kapsis Snem miladon habring kini kijing kedu naga jingwang shop jong kani ke klam kabang ni baro mila syakta kabang ni baro mila tip naga jing syakta hakaliang kayo kekot wala kataru ni layali bentre shitom na kaliang kabio kajengi bandon lingkat rem maka sinong katau banyak tre na benta ka ilang kas alang ka jingkut jing suba hako kanya ka sinong katau kajengi nong dang rueng sa sarana na di musu halai dalam sisa la na trai la na ta hola rusha tahun kedo chai ya chai na pulang listen right is how I am kimwa dang rueng sa sarana na di musur halai dalam sisa